ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu nkundire dusangire ijambo riri mu gitabo cya Esiteri igice cy'umunani kuva ku murongo w'indwi gushika ku 8. Handitswe ngo nuko umwami Ahasuwerusi yishura umwamikazi Esiteri na Moridekayi umuyuda atehe nagabiye Esiteri urugo rwa Hamani, nawe Hamani bamumanitse ku giti ahowe kwimbira icyobo abayuda. Nuko namwe nimwandikire abayuda uko mugomba mubandikire mu izina ryanje, mu bidome kw'ikimenyetso cyo kumpeta yanje, kuko icyanditswe cyose mu izina ry'umwami kikadomekwa kw'ikimenyetso cyo kumpeta yiwe, nta muntu ashobora kugihindura. Amen. Iri jambo rya mpezage ndashaka ko nawe riguhezagira. Byari ibihe abayuda bariho baracamo bitoroshe, uwitwa Hamani agomba kubagirira nabi, ariko kubw'amasengesho y'abayuda cyane cyane ya Moridekayi na Esiteri n'abari kumwe nawe, ibintu birahinduka. Hanyuma Hamani baramumanika, ariko Esiteri aravuga ati hari inzandiko zanditswe zituvuga nabi, hari inzandiko zanditswe zigomba kumara ubwoko bwacu. Asubira imbere y'umwami ngo yikubita hasi imbere yiwe aratakamba. Umwami Ahasuwerusi aramubwira ati hari ibyo nakoze. Murabizi ko urugo rwa Moridekayi rwa Hamani naruhaye Esiteri, nawe Moridekayi nawe Hamani namumanitse kuko yagize imigabo mibi yo kumara abayuda. Rero ku murongo w'8, mwebwe nimugende mwandike icyete nk'uko mubigomba. Haleluya. Umwami arababwira ati nimugende mwandike icyete nk'uko mubigomba, muhejeje mushire ko kashe impeta yanjye. Akajambo kamubise numva ndakangutse, nibuka ko hari umwami w'abami akubwira ngo ugenda wandike ibyo ugomba ku muryango wawe, ku bana bawe, kuba muvukana, ku babyeyi bawe, ku kazi. Andika icyete nk'uko bigomba. Iyo ni autorisation waronse ku mwami, ntabwo ari Ahasuwerusi ndiko ndavuga, ariko ni umwami w'abami, uganza waganza, umwe avuga rimwe bikaba, umwe ahindura ibyakugoye, umwe azana ibintu bisha akakubwira ngo byose ndabigira bisha. Ni wa wundi adahinduka, ni wa wundi adahindurwa n'ibihe, ni wa wundi avuga rimwe icyo avuze kikabaho. Ndakwinginze, ariko arakubwira ngo andika icyo ugomba cyose, nuheze uzane nshire ko kashe. Wewe yarashizeho kashe y'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Ayo maraso niyo tuvugira gushika ubu, aya maraso niyo dukura ku ibyatugoye, niyo dukura kubituriza, ayo maraso niyo guhindurira situation. Ayo maraso y'umwagazi w'intama w'Imana niyo kashe akubwira ngo ndayishirako. Uwo ni Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana, ya ntambwe mu muryango wa Yuda. Uwo ni we atuvugira, ni we turwanirira. Subiza amaso inyuma urebe ibyo yagiye kwishura. Barakubwira ngo andika icyete uko ugishaka, arashira ko kashe. Umwami Imana abahezagire, Uwiteka abahezagire, wa wundi yakuneshereje abahezagire, abaho umugisha. Nditeze kubona jewe nanditse amapaje sinamenye uko yagenze. Nawe ndakwinginga ufate uyu mwanya wandike bya bindi Hamani bariko baraguteza, wandike bya bindi ya madayimoni aguma yataka urugo rwawe, wandike bya bindi ubona bidashoboka, ariko wibuke ngo umwami yakubwiye ngo andika ndashira ku kidodo. Umwami Yesu abahezagire, abaho umugisha, kandi abishure kuri izo nzandiko tugiye kumwandikira. Uhoraho abaho umugisha. Amen.